Dobar dan, dobro večer u mom slučaju. Ja sam Danijela Bohata, pozdrav iz Dalmacije i željela bi sa vama podijeliti nekoliko svojih vrlo subjektivnih, ali ipak možda ideja za ovu dobu kada smo u korona izolaciji. Ja sam majka jednog prvaša, a u istom vremenu ja sam profesorica ili bila sam profesorica puno godina, predavala sam na osnovnoj, srednjoj i školi i isto na fakultetu. I tamo sam predavala 7 godina i tamo sam imala najviše iskustva sa digitalizacijom i možemo reći online nastavom. A osim toga sam isto predavala, to je bilo sve u češki, osim toga sam predavala na različitih sveučilištih po Europi, kao guest lecture i moja neka glavna tema je bio engleski jezik. Inače sam profesorica i njemačkog jezika, a isto sam se dosta bavila metodikom. 4 godine sam studirala doktorski studij na Charles University Prague, isto za didaktiku, metodiku engleskog jezika. I sad, ja se izvinjavam, imam alergiju na bor, tako da ponekad, nažalost, se meni loše diše. Znači, sad smo u situaciji kojoj jesmo. Ostali smo kući sa djecom i što se tiče nekih informacija iz televizije, a isto iz naše osnovne škole, priča se ovdje o online nastavi. To je termin koji se koristi vrlo često. I sad, ja kao didaktik i kao čovjek koji je stvarno predavao online, se malo čudim ovom terminu, nego to što radim ja i moj dečak, to je neka kombinacija među nastavom na televiziji. Sad ne znam, možda termin bi bio televizna nastava, nemam pojma, i rediteljska nastava. Nego to što se sad dešava je da učitelji jednostavno djeca ne dobide nastavu. Djeca dobide preko učitelja i onda raditelja zadatke. Zadatke u udžbeniku ili kontrolni test. Znači, ta nastava, ovaj termin ne bi se trebao koristiti. Nastava bi moglo biti nešto ko ja sad kad snimim ovo video i onda vi to gledate, onda ja bi mogla reći, ajde, ovo je neka nastava. Međutim, sad ja nisam nikakav profesionalac za ovu temu, tako da u mom slučaju je to samo neki ventilation of opinion. Inače, moja priča je da u Republiki Hrvatske sam, nažalost, u školama nezaposlitelna, nego nisam državljan Republike Hrvatske. I onda sam se ubacila nekima drugima temama profesno, ali mislim, rado bi pomogla možda školama u ovoj situaciji, nego sam dosta znam o tom kako se može koristiti internet za djecu i za predavanje. I ovo što se sad dešava je, osim toga da je nastava na televiziji i raditelji svaki dan dobiju zadatke, koje su vrlo često više zadatke za raditelja nego za djecu. Meni ovdje fali jedna stvar. Prvo je da koristimo termine koje stvarno, o kojima se priča. Znači, to što se sad dešava je da raditelji predavaju djeci kući. To se normalno u didaktiki zove homeschooling. Sad, homeschooling ima dosta različite karakteristike od klasičke nastave u školi.
gdje u razredu sidi od 15 do negdje i 30 djeci i tamo je jedan učitelj koji, od toga je definicija nastave, da jednostavno to je neka interakcija među učenikom i učiteljem. I sad nemate interakcije jednostavno. U starije djece, koja možda zna sama prečitati zadatke iz mobitela i shvatiti to, možda bismo mogli tamo pričati o neke nastave preko zadatka, ali tamo gdje jednostavno ove zadatke dobide raditelj i sad mora djeci objasniti i jednostavno svaki dan preuzme na svoje leđe jedan radni dan jednog učitelja. To znači da u svakom razredu svi raditelji preuzmu cijeli radni dan učitelja na svoje leđe. Ja bi predložila da ako smo sad u ovoj situaciji u kojoj to izgleda nam neće to još završiti i dalje ćemo ovako raditi, da se više prilagodime tome što se stvarno dešava i to je homeschooling. To znači da raditelj predava djeci. I mislim da trebala bi se sad više nekako prioritet dati djeci nego recimo udžbenikama. Znači to da djece svaki dan popuni udžbenik, to je metoda kojom se to predava u školi. Međutim, sad nismo u školi, sad pričamo o individualnom predavanje od roditelja do djece. Puno bolje bi bilo da recimo učitelj daje roditelju neke ciljevi koje treba napuniti ili za tjedan ili za mjesec dana. I recimo zbrajanje do 50. I kako dojde taj roditelj i kojim tempom do tih ciljevima, pa to onda zavisi na roditelju i na djeci. I to da li se na kraju popuni udžbenik, to je druga stvar. I trebalo bi u ovoj nastavi koja sad se dešava uvijek reći šta je cilj i kako će biti feedback, kako dobide djeca feedback za svoj rad. Pogotovo možda sad pričamo i o feedbacku za rad raditelja. Znači, to su neke stvari koje meni malo fali u ovoj situaciji. Sad ja to ne mislim kao kritiku, više nudim neke, engleski se to kaže, food for thought. Znači, neke teme koje bi se mogli malo bi se o tome moglo pričati, kako to stvarno se zove to što se sad dešava. Definitivno, to što se sad dešava nije online nastava. Dobro, ja sad gledam, napisala sam sebi neke teme koje sam željela. Da. Znači, sad sam pričala malo generalno o ovoj situaciji i šta bi predložila je recimo da se kaže djeci i roditeljima ove ciljevi i onda se nama najavi učitelj, učiteljica, recimo jedan put za tjedan ili jedan put za mjesec, jedan put za 2 tjedna i da dojde do ove interakcije među učitelom i djecom. Ili na grupnom nekom druženje preko interneta, imamo Zoom, imamo Skype, imamo različite programe koje se koristi za online konferencije. Znači, taj koji je za individualno, recimo, cilj je naučiti se zbrajati do 20,
a onda na kraju tjedna učitelj nazove svakog učenika i 5, 10, 15 minuta sa njim popriča da vidi kako to ide. I onda ovaki rezultat se može i markirati. Međutim, markirat rad koji ne samo da predava raditelj, ali još sidi sa djecom i odlučuje raditelj u kojom kvalitetu sad pošalji učitelju taj zadatak. Ne znam, to mislim da nije baš objektivno. I mislim da djeci fali ova komunikacija sa školom ili ako je ovo prekomplicirano za učitelje i učiteljice, onda nek se napravi jedna pauza i nek se kaže, ajde djeco, sad se učite ove teme na svoj način, praktičkim životom u porodice. Nego možda je ovo i dobra prilika za to da se porodica baš upozna. Mislim da ima puno roditelja koji recimo sad imaju baš prvu priliku biti sa djecom recimo nekoliko dana, nego puno roditelja je stvarno cijeli dan na poslu, možda često čuva baka ili neko drugi i možda vidi djecu samo na večer. Tako da mislim da ili da ćemo sad ovo odraditi ozbiljno, tako da djeca nek se čuje sa učiteljima, nek stvarno je neka direktna interakcija. Ili napravimo jednu pauzu, jednostavno recimo situacija je toliko ozbiljna da škola se zaustavlja na mjesec dana. Ja sad ne pričam o starima studentima koji se spremaju za maturu i to je nešto drugo, jel? Pričam sad o našima prvašima, drugašima, ova najmlađa djeca. Znači u našem slučaju mislim da ne bi se ništa dešavalo da djeca jednostavno dobije mjesec pauze, da je sad prioritet nešto malo drugo, da se kažu neke ciljevi koje za taj mjesec trebaju popuniti i na kraju mjeseca nek učitelj vidi šta se naučili i kako se naučili to. Ali stvarno svaki dan ujutro dobivati ove zadatke i sad igrati ovdje neku igru kada smo škola, kad nismo škola, mislim tu je porodica i nije to jednostavno to isto da se na isti način kako se predava grupi studenta, čovjek koji je godinama za ovu profesiju spreman, da to sad preuzme raditelj. Znači ja sam profesorica, meni to metodički nije teško, ali ima puno ljudi koji jednostavno pa nisu ni obrazovani, možda stalno idu na posao, možda djecu čuva baka. Jednostavno, stvarno, ova situacija je već dosta puna stresa i neke nesigurnosti nas svih i ove svakodnevne zadatke mislim da ne pomogu tome da djeca nešto puno bolje zna nego bi se učila svojim tempom i imala neki feedback na kraju tjedna ili mjeseca i da to stvara jednostavno još veći stres za roditelje. Znači, to je malo od mene. Želim vama sve najbolje, želim vama da ste zdravi i da uživate sa djecom. Mi sa sinom ovu situaciju koristimo na jedan pozitivni način u tome da najdemo i malo vremena, malo poplesat i pjevat, šta u onom normalnom ritmu nekako meni nije više ostalo energije, a da, sad jednostavno najdemo vreme i za to. Sve najbolje vama.